Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shinakaqpipish puzana wasikunapi hunda kashkamantami wagrakuna shayana ukullapi puzarkakuna. Chaypimi paypaq punta churita wachashpaka maytushpa sirichirka. Son pasung imanalla, kuyaq Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta, chikanchishkamanta kay tiempota, yariuspakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaq. Kunanka rikushunmi Jesús wacharishkamanta. Chaypaqka rikushun San Lucas capítulo 2 verso 1 manta 7 kama. Chay punchakunapimi kashna tukurka. Augusto shuti Cesarmi, paypaq mandakun tukuy llaqtakunapi kawsaqkunata, yupachun mandashpa kishkachirka. Sirenio shuti mandak Siria llaqtata mandakuy watakunapimi, chay kallari yupaytaka rurachirka. Tukuykunami yupashka kankapaqka,
Paykunapaq ñawpa yayakuna kawsaq kashka pueblopi shutikunata kishkachirirkakuna. Chaymantami Josepish Galileapi kaq Nazaret pueblomantaka ñawpa yaya David wacharishka Belén shuti puebloman wichiyarka. Davidpak ayllupura kashkamantami Joseqa Judea llaqtapi kaq chay puebloman rirka. Paypak warmi kana Mariandigmi paykunapaq shutita churachinkapaq chayman rirka. Mariaqa ñami chichukarka. Paykuna Belénman chay punllakunami Maria wachana paktarka. Shina kaqpipish pusana wasikunapi hunda kashkamantami wagrakuna shayana ukullapi pusarkakuna. Chaypimi paypak punta churita wachashpaka maytushpa sirichirka. Jesusqa wacharirkami shuk muntu maypimi yarikaywan shina shuk kishpichikta shuyakurka. Chay punllakunapika kay punllakunapi shinallataqmi llaqtata mandaqkuna mama llaqtata pushaqkunaka kashkata ruranata sumaq kawsayta ari nirkakuna. Chaypaqqa Imperio Babilónico nishka tiyarka, chinallatik Medo Persa nishkapish tiyarka, Griego gentikunapish tiyarka, chinallatik tukuripika Romano gentikunami Judío gentikunataka mandakurkakuna. Paykunami tukuy kay mundopi mandaqkuna karka pushaqkuna karka. Tukuy paykunami kashkata runata ari nirkakuna. Chinallatak kasiklla sumaq kawsaytapish ari nirkakuna. Chashnakaqpipish mana paqtachiy tukurkakunachu paykuna imata ari nishkataka. Kay punllakunapipish chashnallataqmi kan. Mama llaqtata pushaqkuna, ima hatun tandarikunata ruwaqkuna, kashkata ruranata, chinallatik kasiklla sumaq kawsayta ari ninkunami. Chashnapish rikunchikmi makanakuykuna, phiñanakuykuna, ashtawan llakikuna, ashtawan mana allikuna tiyashkata. Ashtawan charik mama llaqtakunaka, ashtawan chariyashpami katinkuna. Wakcha llaqtakunaka, wakchayashpami ashtawan katinkuna. Kashkata rurashkataka mana rikunchikchu, kasiklla sumaq kawsayka mana rikurinchu. Chashnakaqpipish alli willayta parlaq willaq San Lucas libruta kishkaqka rikuchinmi kishpichi Jesucristoqa mana pandarik runa kashkata, chinallatak Diospish kashkata. Chashnapish Jesucristoqa mana kallarirkachu Belén llaqtapi. San Juan capítulo 1 verso 1 pi rimakunmi kallaripaqqa rimashka shimika ñami tiyarka. Kishpichi Jesucristo manta kaypi rimakun. Chay shimika Tayta Dioswanmi karka. Chay shimika Diosataqmi karka. Payka kallarimanta pachami Tayta Diosawantaq karka. Kaypika rikuchikunmi Jesusqa mana Belénpi kallarirkachu. Ya Diosmi runaychayuq tukurka. Kikin ñuka riqsitukuchun kawsaq Diosta. Ñukanchik kay mundo kay pachapi shuk rikunata charichun shuk modelota katinkapaq. Yaya Diosta ishpichi Jesucristota. Ya Diosmi runaychayuq tukurka. Runakunaka ñukanchikllaqa mana ya Diospaqman huchuyitukushkamanta. Imashina paypaqman mana chayaytukushkamantami ya Diosatik runaychayuq tukushpa shamurka. Ñukanchik paypaqman huchuyachun, paypaqman kutin tigrachun. Rikunchik verso 7pi kay ishki yuykunata kunan yachaypaq. Kaytami rikunchik San Lucas capítulo 2 verso 7pi nin. Shinakaqpipish pusana wasikunapi hunda kashkamantami wagrakuna shayana ukullapi pusarkakuna. Chaypimi paypaq punta churita wachashpaka maytushpa sirichirka. Kallaripika rikunchikmi wagrakuna shayana ukullapi pusarkakuna nishkata. Chay punllakunapi pesebre nishka, chayka mana karkachu shuk sumaq alli lugar. Ashtawanpish chaymi karka shuk hutku. Maypimi wiwakunata, animalkunata wakichikkuna karka. Chaymi karka shuk corral nitukunchik. Yanishkashina mana kunan kay punllakunapi shina. Ashtawanpish shuk patapi hutkumi karka. Chaypimi wawaq Jesusqa wacharirka. Chaytami rimakun kallaripi yanishkashina wagrakuna shayana ukupi wacharishkata. Chay lugarka kallaripika karkami yallitik chiri. Katikpika chay lugarka karkami yallitik kichki, mana hatun chukashka. Chinallatik chay lugarmi kashka amsa. Katikpika chay lugarmi karka yallitik ashnakuq. Ñawpa watakuna ñukanchik kichu ayllukuna kaykunata riqsinchik, kaykunata yachanchik. Wiwakunata, animalitukunata wiñachishpa kawsashkamanta charishkamanta. Kay punllakunami ñukanchik hipa uñikunaka kaykunataka mana yachankuna. Chinashpaka rikuytukunchik tukuy kay mundopaq, tukuy kay pachapaq dueñoqa
chaypi wacharin. Yanga wagrakuna sayana ukullapi. Imamantatich chaypika wacharishka kanga? Chaypika wacharirkami ñukanchik runakunapaq shunguta rikuchinkapaq, riqsichinkapaq nishpa ñukanchik runakunapaq shungu imalayatik kan. Runakunapaq shungumi chay pesebre shina kan. Manarij Cristo Jesuspaqman shamukpika. Chasnami karkanchik ñukanchikpish. Ñukanchik shungumi kan chiri hiru shungu. Ñukanchik shungumi kan uchilla mitza shungu. Amsalla shungu. Mana achilla. Shinallatak huchaka, millayka, mana allika y a Diospaq ñawpaqpika ashnaku. Diosta kariyana, shuktikunata llakichina, mana allikunata ruranaka ashnanmi ñukanchik kawsaypi. Chasnami karkanchik ñukanchikpish. Chasnami karka ñukanchik shunguka. Kishpichik Jesucristota manarij chaskishpa, manarij riqsishpaka. Kay punllakunapi rikunchik uyanchik yallitik llakikuna. Ñukanchik mama llaqtapi chinallatik karu llaqtakunapipish yallitik llakikunata rikunchik. Yallitik llakichikkuna, yallitik shuwaqkuna, chaykunatami rikukunchik, mandaqkuna purapipish. Tukuy chayta llaqtata mandaqkunaka kayta chayta ruashpa allichinata nikunkuna. Ninkuna ashtawan soldadokunata mirachishun, ashtawan militarkunata lluqsichishun, paykunami harkanga. Chaypaqka chay armakunata randina kanchik, chaypaqka ashtawan bombakunata randina kanchik, chaykunawan harkangapaq nishpami nin gentikunata, chay milli mana allikunata. Shinakaqpipish ñukanchik yachashka shinaka chaykunaka imata mana ruytukungachu. Y a Diospaq alli willay, musukyachik, shuktikyachik chay alli willayllami kutichishka kakan. Chaytami ñukanchikka parlashpa, willashpa, yachaqchachishpa katina kanchik. Alli willay evangeliota. Chaymi runakunapaq shungutaka musukyachinga, shuktikyachinga. Y a Diospaq shimi Bibliapi rimakun, rikuchikun. Ñukanchik Cristo Jesuspaqman shamukpika ñawpa imashina kashka kashpapish kunanka musuq harikuna, musuq warmikuna kanamun chay tukunchik alli willay evangelio musukyachikpi, shuktikyachikpi. Y chayta rikunchik ñukanchik kawsaypi. Y chayta rikushkanchik ñukanchik ayllu llaqtakunapi. Shinapish kay punllakunapi rikunchik ñukanchik kichu ayllukunallatik millaypi, huchapi, mana allita ruraykunapi yaykurishkakuna. Chaymanta mayhampish Cristowan kashpaka musuqmi tukun. Ñawpa imashina kashkaka ña chingarirkami kunanka tukuy musuqmi. Chaytami ya Diospaq shimi ruran. Chaytami alli willay ruran. Y chaytami ñukanchikka parlana kanchik. Kay alli willay evangeliomi kutichishka kan. Kay alli willay evangeliomi ñukanchik runakunapaq shunguman kawsayman yaykushpami musukyachinga. Chaypimi ñukanchik llaqtakunapika allikunata rikuytukushun. Romanos capítulo 13 verso 10 pipshininmi huyaqka pita mana llakichinchu. Yayata mamata huyaqka kazungami. Warmita kusata huyaqkunaka mana llakichingachu, mana chugrichingachu, allikunatami ruranga. Shinakaqpika huyaqka pita mana llakichinchu. Chay huyitaka imashinati riqsishun. Alli willay evangeliota chaskishpa, krishpa, alli willay evangelio ñukanchik kawsaypi, musukyachikpi, shuktikyachikpi, y a Diospaq huyayta ñukanchik chaskishpa, y chay huyayta ñukanchik shuktikunama rikuchitukunchik. Kay punllakunapi ñukanchik wawakuna, ñukanchik hipawiñikunami ashtawantikka llakichishka, ashtawantikka mana alli yuykunata tarpushka kan. Kay mundo, kay pacha, hucha, mana alli yuykunata tarpukun. Y chaymanta ñukanchikka paykunata yurinakanchik, paykunata cuidanakanchik, paykunata yachachinakanchik, que alli willay evangeliota paykuna krichun. Chaskichunkuna Jesucristota mandaqpish kishpichikpish kachun paykunapaq kawsaypi. Ñukanchik tandanakushka kriqkunataka kayakunmi alli rikuchikkuna kachun, alli ejemplokuna kachun. Y a Diospaq shimi 1 Timoteo 3 shinallatik Titopi rimakun pushaqkunapaq, michiqkunapaq, diaconokunapaq, y kayka tukuy tandanakushka kriqkunapaq mañashkakuna kan. Y kaykunata ñukanchikka paqtachikkuna, katiqkuna kanakanchik, chay ejemplota rikuchinakanchik. Ñukanchikta kaninmi ima huchachipaqta mana ruraq, imapish alli ruraykunapi riqsishka, payllataq tukuypi allita rikuchishpa yachachik, kasuq kachun ninmi. Chasnachu kanchik tandanakushka kriqkuna, chay ejemplotachu rikuchikunchik. Ñawpaka ñukanchik kawsayka chay pesebre shinami karka, wagrakuna sayana uku shinami karka, chiri, kichki, mitza, amsa, ashnakukmi karka. Shinapish Diospaq huchayllak Espíritu Santo mi kunanka
ñukanchikpi kawsakun. Ñukanchik ima horas payta mandakpish kishpichikpish kachun chaskishka horasmanta. Chaymantaka ñukanchiktaka mana sakingachu hawalla huchallichun pandarichun. Kutin ñukanchik huchallikpi pandarikpipish hucha illak Espíritu Santo ka ñukanchikta yuyachinmi willachun, riksirichun, arrepentirichun, perdonta mañachun. Hucha illak Espíritu Santo mi ñukanchiktaka pushanga imapish kashkapitik katichun kawsachun. Pandarishka kashpapish ñukanchikka yadiusun rimaktami charinchik. Chayta amatek kongarishun. Hasta onpish ñukanchik huchakunata willakpika Dioska paynishkata paktachik, kashkata ruraq kashkamantaka huchakunataka perdonangami. Tukuy ima millaytapish anchuchingami. Primera de Juan 1:9 chayta rimakun. Chinashpaka kallaripika rikuytukunchik wakrakuna shayana lugarpi wacharirka. Chaypimi tukuy kay mundota ruraq, tukuy kay mundopak dueñoka wacharirka. Riksichingapaq, rikuchingapaq ñukanchik gentikunapak shunqu chashna kashkata. Manari payta mandakpish kishpichikpish kachun chaskikpika. Katikpika rikunchikmi paykunapaqka mana pusana lugar tiyarkachu. Navidad punchamanta rimashpaka rikunchik uyanchik luzkunata, adornokunata, yurakunata, cantukunata, caramelokunata, regalashkakunata. Tukuy chaykunata uyakunchik rikukunchik maypi kashpapish. Hatuna randina kastawan shinakaqpipish Jesucristo manta rimashkataka uyanchikchu, maypi mana uyanchikchu. Tukuykunami kungarishka shinakan. Ashtawantikka Navidadka tukuymi kan Dios manta. Navidadka kanmi Diospaq hipapaq ruray tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunata kishpichingapaq. Diosmi tukuyta rurarka. Paymi paypaq churi Jesucristota kay mundo kay pachamun kacharka runaychaq tukushpa shamuchun. Paymi kay mundo kay pachapi Dios nishkata paktachingapaq shamurka. Hatun cruzpi wañurka kambaq ñukapaq randi. Chinallatik kimsa punchapika hatarirka kawsarirka. Kunanka hawapacha Diospaq allilado makipimi tiyakun. Allichikun ñukanchik kawsanata. Ña tukuy allichishpaka tigrangami shamungami paypaq akllashkakunata pushangapaq. Chinashpaka Navidadpika, kallaripika, sapipika kanami kan kishpichik Jesucristo. Yuringichikchu yachaq runakuna shamurkakuna karu llaqtamanta apamurka convidanakunata. Chay convidanakunataka pimantikurka owa Jesusman. Pitatik chay yachaq runakunaka kunmurishpa kungurishpa adorarka wawa Jesusta. Kay punchakunapika Cristomanta rimashkataka mana uyanchikchu. Pitatik kay punchakunapika yurikunkuna. Ashtawanka rikunchikmi chay yuyaq, chay wiksasapa runata. Papa Noel nishkata, Santa Claus nishkata. Ñukanchikka mana riqsinchikchu mayqin hucha illaq santutaka. Ashtawanpish kishpichik Jesusami hucha illaq hakan. Kay punchakunapi rikunchik uyanchik iñalla ñukanchikpi chaykunata ruashun. Ashtawan kay mensajes kunatami chay redes sociales kunapi kachashun. Alli Navidadta charipangi, alli watata charipangi nishpa. Shinakaqpi chaypika kungarikunchikmi Cristo Jesus manta. Achka programakuna, kultukuna tianga iglesiakunapipish. Shinakaqpi Cristoka kanllamunmi sakirin. Pay wacharishkamanta Navidad tiyashkataka kungarinchikmi. Kay punchakunapi gentikunaka hatukunkuna randikunkuna. Kay punchakunatami shuyashkakuna gentikunaka ashtawan ganangapaq nishpa, ashtawan hatungapaq nishpa. Shinakaqpipish kikin ñuka ministinchikmi shuk tiempota chikanchinata Dioslawan kangapaq. Kay chay ruraykunata sakinatami yachanakanchik. Kayta parlakun San Lucas capítulo 10 verso 38 manta 41 kama. Kishpichik Jesucristo visitana mushamurka Marta, María, Lazarota. Kaypimi rikuchikun imashina chaskishkata kishpichik Jesucristota. Mariaka ashtawanka uyanata munarka tiemputakurka Jesucristowan kangapaq. Kutin Martaka kay chay ruraykunawan karka. Rikunchik imatami nin. Chay hipami Jesuska paypaq yachakuqkunandik rishpa shuk ayllu llaqtaman chayarka. Chayman chayaqpika Marta shuti shuk warmimi paypaq wasiman Jesusta pusharka. Martaka María shuti ñañatami charirka. Chay Maríaka Jesuspaq ñawpaqpi tiyarishpami pay imalla yachachishkataka uyarka. Rikunchik Maríaka Dioswan kanata munarka mashkarka ashtawantika. Kutin rikushun Marta warmika imatati ruran. Ashtawanpish Martaka wasiukupi kayta chayta rurarikurkallami.
Chasna rurakushpami Jesuspakman huchuyashpaka, apu, ñuka ñaña kay tukuy ruranakunawan ñukallata sakiktaka manachu rikungi, ayudawachun kachayari nirkami. Kaypika rikunchikmi Marta warmika ashata phiñarishpa shina rimashkata. Chasnanikpi Jesuska kashnami nirka: Marta, Marta, kanka tukuyta rurana yuyallamari kanki, shukllatamari rurana kanki. Mariaka allitamari yuyarishka. Pay uyakuktaka pi mana harkangachu nirkami. Ñukanchikka kayta chayta runata munaqkunami kanchik. Kaypi chaypi satirikkunami kanchik. Kay chay ruraykunawan hunda kanatami munanchik. Shinakakpipish imatik ashtawan balikka kan pay rimashkata uyana. Diosta mañana. Chaymi ashtawan balik kan. Ñukanchik tiempota chikanchina payllawan kankapaq. Uyankapaq pay rimashkata, pay yachachishkata, pay kunashkata. Chaytami ministinchik tukuykuna kay punllakunapi. Shinallatik yurinkichikchu imatik tukurka kallari iglesiapi. Kay iglesia primitivapi imatik tukurka. Krikkunata sirvichun, kanchiskunata akllashkamanta parlakun Hechos capítulo 6 verso 1 manta 4 kama. Chay punllakunapika achka Israelkunami krishpa mirarirkakuna. Paykunapuramanta shukkunaka griegota, shukkunaka arameota rimaqkunami karka. Punllanta mikunata rakikukpimi griegota rimaqkunaka paykunapura viudakunaman mana alli karan nishpa huchachirkakuna. Chashna ninakukta uyashpaka willagrichun Jesus mingashka chunga ishkikunaka tukuy krikkunata tandachishpami kashna nirka: ñukanchikpaqka Tayta Diospak shimita willanata sakishpa mikunallata rakinaka mana allichu yuyachin. Chaymanta wawkikuna kankuna pura llamantataq alli kawsaq hucha illak espirituwan hunda kanchis runakunata aqllaychik. Mikunata rakinataka paykunaman mingashunchik. Paykuna chayta rurakpika ñukanchikka Diosta mañanapi paypak shimita willanapimi yuyayta churashun nirkakunami. Diaconukuna, sirviqkunaka mana kanchu materialpi sirvinkapaqlla, shinallatik ya Diospak shimita parlanapi, willanapi, yachachinapipish. Shinakaqpika rikunchik kaypika imatik ashtawan balikka kan. Ya Diosta mañana, ya Diospak shimita yachachina, shinallatik Diospak shimita willana. Y chaymi ashtawan balik kan tukuy tandanakushka krikkunapaq y ñukanchik iglesiakunapi. Shinallatak ñukanchikka imapish harkakuq, imapish llasakuqtaka sakinami kanchik. Imashinami Hebreos capítulo 12 pi rimakun kikin ñuka llasakuq shina huchata sakina kashkamanta. Shinakaqpipish mana kanchu huchalla. Ñukanchikta llasakuq shinaka mana sakin ñukanchik ñawpanman katichun alli imatapish ruraytukuchun. Kay tukunmi kay punllakunapi chay redes sociales nishkakuna. Kay tukunmi negocio. Kay tukunmi ima pukllay. Kay tukunmi ima yachaykuna. Chaypi shitarinchik. Y chayka shukkipi shina kan y mana sakin ñukanchik ya Diosta katichun, ya Diosta servichun y ashtawan ima balikkuna kashkata ñukanchik rurachunka mana sakinchu. Nin ya Diospak shimi Hebreos 12, 1 y 2. Rikichik ñukanchik muyuntikpika hatun fuyushina kay tukuy gentikunatamari Diosta krishpa katishkataka rikunchik. Chaymanta ñukanchikpish llasakuq shinatapish urmachisha nik huchatapish tukuy sakishunchik. Chaymantaka ñukanchik chayana kashkaman chayanga kama alli shunguwan kashpashunchiklla. Krinata kallarichik alli krikta ruraq Jesustaka chaparashpa rishunchiklla. Payka wañushka hipaka kushikuna kashkata yachashpami payta asikuqpipish mana pinganachishpa chakatashka wañurka. Chay hipaka hatun tiyarinapi Tayta Diospak alli ladupimi tiyarirka. Shinashpaka allimi kanga kikinpish ñukapish yuyarina tapurina. Imatik maybalik kan. Imatik kikinpak kawsaypika kallaripikana. Kaypika nikunmi ñukanchikta llasakuq shinallatak urmachisha nik huchatapish sakina kashkamanta. Ashtawanka kutin imapish ashtawan balishkapi ñukanchik yuyta churankapaq y chayta paktachinkapaq. Chaykunata sakishpaka nin ñukanchik chayana kashkaman chayanga kama alli shunguwan kashpashunchiklla. Kay punllakunapi rimashpaka allimi kanga ñukanchik San Marcos 13 imata yuyarina. Kay pacha tukurinapaqka hatun llakikunami tiyanga nikunmi. Chaymanta ashtawan allimi kan ñukanchikka ya Diospak shimita ashtawan rizana ashtawan ñukanchik yuyta mañachina. Chaymanta kay punllakunapika ama kungarishun ñukanchik wasipi kashpa, iglesiapi kashpa ya Diosta adoranata. Ama sakishun shinallatak ama katishun
kay mundo kay pachapi gentikuna ruakushkata. Jesucristo runaychaq tukushpa mana shamushka kaqpika Navidadka mana tiyanmanchu karka. Jesucristo illaqpika Navidadka ima mana kanchu. Jesucristo illaqpika Jesucristo mana chawpipi kaqpika Navidadka ima mana kanmanchu. Kay Navidad punllakunapika Jesucristo mi chawpipi kana kan. Navidadka alli willaymi. Chika Jesusmi wacharirka. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachanqapaqqa qillqay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.